voin hi juni song pali sang ni som ni pakhat tho tran ni ani a kan ti thin danangin Myanmar tual chung buaina thuthar kan lu chil ma salenga chumi nuwa khovel chansin thar benglu zualte kan hrut kwa le thuak don nia Myanmar ram buaina chu apikin a hnok tel ani bera tual chung mi le tual chung mi indona civil war an thleng teu to hle ni na lang Sipai sarkar na dulawa do dal tu mi pui than ayo committee representing pidong sung hluto CRPH en mi pui sarkar NUG andin le chumi thlaphena generation G rualten mi pui Sipai sarkar laka veng him tu pol andin people defense force tele Sipai thlop tu civil mi te in be ton tak na an hnai chho hle to ni in alang thudon danin nimin juni som pathum pathian ni khan mandalei khopuya Sipai sarkar thlop tu te chuan bai mangin Sipai sarkar an thlop zialan tinan kong an zwa heng kong zo tu te hian National Unity Government NUG te People Defense Force te Generation Z in ti ho ten du lo ji an lan chuatirani hetianga Myanmar tual chung a boi muk pum la hian khovel pum huwa pa hripui leng min wai tam nun na suat mek tu covid hripui leng chuan Myanmar ram hi a lu chil ve mek ni na langa Sipai sarkar opnan wai medical facilities mu mal lo le covid ri kai le kai lo test mu mal theilo kara Myanmar ram din mun dik tak khi hriat thei ani lo abikin zofa ta chena chin state le tahan khopui vel chu covid hian alu chil viau to ni hriat ania nimin pathian ni juni som pathum po khan covid na wangian pastor pathum ngot an boral ni in nei pito khopuya kan thulak na chuan soi ka liam ta khan dimoso charity worker uwei su chu military council sipai ten an kap luma uwei su thi tu hi sipai nun rong takte hian a chung te an hril hriat lo wangin an hu fe in rinikal ta juni som pani khan an thave chau zirtom ni juni som pakhat khan dokulil village le dotmagal village se chu military council sipai ten khochung an lu chila an hu rem chanber ko wei su chu sipai te hian dotmagal village dimoso market an ka plum ringot mai ni in soyani ko wei su hi Baptist Christian Association of volunteer ni in mi pui te chanpuina a thok thina local reporter ten an soidanin inrini khan military council sipai ten dimoso township chu silain an hol chiam mai bok ni in an soi United Nation tu chuakin atalan dan chuan tun hnaya Myanmar khochhak lama sipai le ethnic armed force in beina chuaka wangin min wai khat vel zetin in le lo chena hun an tlan chia san towa February thla sipai ten Myanmar sarkar thar an pai thla ka tang khan aram mi pui chu hlauna le chi aina na me nawin atuam vela anram economy la atlaniam rok ani bermai sipai te hian in thlan pui nu nung ber khan thil dik tok lo a om ti chuan amin kum sang ni som ni in thlan puya hne na changtu aok san su chi kai hruai National League for Democracy chu an pai thla thut mai ani kha mei cher khan Myanmar ram chunga nam sang te jinga mei pui adep kai pur ani bera sarkar sipai police le mi pui in chal tauna wangin mun tam taka thi sena luanga thina in thla azar muk bok hetiang ani wang hian mi pui te poin an mani veng tu turin mi pui veng tu sipai ral thuam keng pol an din supa he boina chuak mang tangkai hian hun engama chen Myanmar sarkar ne na inka hai puang ethnic armed force chak pui te chuan mi pui an thlop thu ta langin ral thuam nen an in lar sup bok Myanmar a UN office thu chua chuan tun hnaya Thailand ramri nai kaya state a in beina sang wangle sipai ten mi pui te chena hun an bei chiama wangin mi nuai khat velin an chena hun an tlan chia sana hetiang hmuna te hian cho tui thiang hlim chena tur le damdoi lamte mamona sang hle ani chuti rualin din hmun ti khil zual turin sipai ten chanpuina kong om theite
an khuak khir tlat ani an ti February atang khan sipai te che dan ro wat tak awangin ram chung mun rang mi zaria somruk vel sipai kut tuarin an thi tua mi puite lung oilo na thil siana mun khar pisa na chalai lok le civil disobedience movement rang awangin economy ataniam rok veine ram chung buaina a chua vak ma tang to in COVID-19 supui leng in a hla thlem bik der silo an din mun ni a chaw tak zet tua Red Cross point Myanmar mi pui nuai ni sing thum sang ruk zet mamo te zual pui phahuk nan tin ma ala hial reng ani hetia Red Cross malak tumna hi Peter Maurer International Committee of the Red Cross Society President le sipai te manga Myanmar thunei tu luber a in vuamek general min ang lai in hmuna ra chu ania ram chunga trampuina kong in hong zau mek nia lang hian ngong tha anei i vei seijel te photang in beina a thlen hian a le lam chau an che fu rang theilowa an hne tu zok le ral thuam chung nung zok poin chat chang an nei bok Chin state ta mi pui veng him tu People Defence Force te chuan ninga ni kalta khan than tlang le ha kha khokianga Myanmar sipai an lambuna sipai somni pasari an that Chinland Defence Force CDF hian than tlang khobul khwal hring tlang lunga sipai som thum vel hi an lo lambuna dar kar khat lek chungin sipai som pasari an thal manani tin CDF vekian ha kha kho chim lam kilometer somnga vela la gango atanga ha kho ko pui pana lam liana sipai somnga vel an lam bun boka sipai som aya tlem lo an that bok sipai lam hian RPG le machine gun thapui pui mangin beilet ma se tual cher silai le ral thuam nei mu mal lo jok Chinland Defence Force lampoi an khoi phame ulo CDF thupuang tu chuan mi pui teran vul vokli ar te po anno manma kin an roka an sum le thil hukol ang an chu saka lai pui me mangin mi pui te in le lo an kap chia mang angin an tlan cheme kani hei hi kan phu balak na turani kan mi te chu kan veng hi manga sipai te nun ron hi kan en liam mai don lo ti kan en tirani hi ati Chinland Defence Force CDF te hi kumin April thatir khan Chin state huam chunga khopui township pakwa Chin mi omten andin ania Chin state pornama Chin mi tepo antel veta zelani anni hi kumsang khazako som riat pariat mars thla adin Chin National Army CNN and siat pallo tur ani hi he in lambunna wangin sipai nun rong tak ron thokle tur lawin mi zatel te meu chuan than tlang khua an tlan chia san meka Chinland Defence Force sian Chin khopui rang ha kha mindat matupi le kan peleta sipai ten tual chung mi za chuang an man te chuwa wat turin an puta heng mi te chuwa an ni thuai lo chuan state chung mun ranga in beina thleng don ani ti in sarkar an vo zui nge United States of America le pela super power ni tum China sarkar ram re thei jok te ara abedan hi khel tham fe omta United States le athuk rual pui ram te phei chuan an eng hel he reng ani Myanmar rama Muson Dam project a po hian a hriat khop mai sang ni som pasari khan he project hi suspend ania ma se China ram chuan Myanmar ne na option pathum an pea project hi cancel hlan ani chuan dollar million zariat compensation an rule le turani ti te project hi chun zom ani chuan kumtin US dollar million zanga andongang ti te eng ang zong ma malak na omlo chuan suspend ani chung zong kumtin US dollar million somnga China hena an peturani ti te ni tun thleng hian project thozui tum hian an buai pui reng riani China hian ram thleng kata China in a siam sak an ti ve sek hi China sarkar in a siam sak ni lovin Chinese investor ten investment tinan ram re thei li a zok te poisa chal del chungin an pan thin ani heng ram re thei jok te sum manga chal delin project thapui an ta na thotu niom takhi an simwa ma se a hlok na chu China hian aru theu heu mai thung si kho chak sakei bak nei mu hil
thang har zet zong achim fu zel do ni na lang February ni khata sang February ni khat sang ni som ni pakhata tanga military council ten sorkarna an pong lak nu tang khan an mi man then khat te ruang hi laturin an chung te sipai ten an hriat tir thina heng ruang an la ka hian operation to ni thinin an ko chung an taksa peng te an la chuak thin ni in an chung te chuan an soi thin hetia mi thi chung te phalna lalawa mi thi taksa peng an la thin ti hian ti ati tam hlea Sagain region Pale township a thu cham jiang mi khet ti tia ko thin ko zo tun achu kong zo tuma ama huai tu ni in mei ni le sang ni som ni pa khan Suibo township a man ania an man lim hian a hrisel na a tha thokat le na in an man atanga darka som ni pali a liama in sipai kota a thi thu hriat ani sipai te chuan a ruang la turi mi thi chung te an hriat tir ta ani sipai hmun atanga Mongolia damdo in an phutlen tak thlapua tu khet ti a ruang hi en som khopin alo duk veka a ko chunga ruak vek niin a chung te chuan an soi poit khet ti ang tho hian Yangon region a Papetan township NLD party an venglal u khin monglet le Suipita township a NLD party tana kuthem thiam jena school a an chairman uzo miat lin te military council te hian an mana a hnuwa an soi saklum nu in an ruang la turin an chung te an hriat tira an pum zaina nu ma a om thu mi thi chung te chuan an soi hetinga military council ten an man tak te hi a hnuwa an taksa peng an lak thu le mi pui te an rik rap thin ani tin political prison Tranpui tu Paul AAPP a ko bo ki chuan a soi Mars ni som poli sang ni som ni pakhat Yangon khopui kong zona sipain an hodar tuma nuna chanta damdoi lamjir me ko khan gia heng akha sipai ten operation mai na chung ten an dan mana wangin an operation man talo ani Mars sang ni som ni pakhat thaliam ta khan India rama Media Institute ten online meeting an neya military council te sarkarna du lo lan tina na kong zo te hi sipai ten manin an soi sanek thina an luan kapa mithi to taksa peng te hi mundanga an zuwa thini in NLD member pakhat chuan a soi India ram chanchin bu pakhata hei hi tarlan ani human right lam ngai tu pol human right watch a field Robertson chuan thu nei na chel mek tu te hian an mi man to te mi thi taksa peng an lak chuai ro hi chu apoi em hran lo na in an mi man te hi du to ka an soi sak zong na hi human right dan bo chian na ani ati nun na chan ta te taksa peng sang an phol chuak ti thu hi chiang taka hriat ani lowa an hralh chuak ti thu po hi chiang tafak an don tur aum hran lo mi ti chung te rem ti na lowa taksa peng la ki dan kalania thil ti thiang po ani hran lo hetiang thil thleng hi sipai te an dem luat du wanga thil om thei ani ve tho bok sipai te mi thi taksa an hral ti thom hi kwal thu thang om thir ma se thu chiang tak ero chu ala om ri lo ani Myanmar ram chunga hian hetiang taksa peng sang zorna facility hi a om lova hetiang ang taka taksa peng thlak du Myanmar mi te hi Thailand le Singapore ate an ti ber thina tun din muna chuan thu vei wak mai ani arin om thu kan thu don na chuan a soi hetia taksa peng hral zor vel thu hi han hriat hian alung chiat thlak hle mai China rama chuan rinna wangin mi bei dong ten uiga mi te taksa peng chu dan pedin an phor chuak thina wal out takin an zor thina wangin alung chiat thlak thu America lower parliament le European parliament te chuan thu chu siamin an soi hial ani he thu chu an siam zong hi China ram chuan adik lo ti in amo puwa mi thi to te taksa peng thang phor chu hi kum sang hi song pali a chau dan manga an khap don thu talan ani Myanmar po hian dan dawa sum do nana taksa peng mang thin China nen hian anin nai bok sia sipai thu nei tu te hian an man tak mi thi ruanga tanga taksa peng zor chungchang hi
an ti lowang ti a soi mai thei lo ti in America a Myanmar doctor pakhat chuan RFA a hril ve thung khovel chanchin thar Bengaluru deute ngai thlak chhun zom zelila Brazil President Jair Bolsonaro chu inrin liamta a South Polo motorcycle rally a manna face mask a vualo wangle COVID-19 in kai hruaina dan a bo chi da wangin US dollar za choi tirani Sao Paulo a hian Accelerate for Christ ti thu pui manga motorcycle rally nei chu president hian aman puya state health regulation bo che in open face helmet le mask tel win lir thei a kalani Bolsonaro hian nakuma Brazil in thlan nei tur in bo saina tan rally sang huai hot fo thina Sao Paulo rally nei tur hian politics lama khingpui Sao Paulo Governor João Doria chuan state in kai hruaina dan te azom lo chuan president hi sum choi tir ani tur thu alo soilok to Bolsonaro hi Doria le Governor dangte nen po COVID-19 chungchanga an thu ai mulo fo to thina Brazil a hian si wangin mui nuai li singria sanga don an thi towa United States dota thipui tamna ber ramani President hian mani ina tomle face mask vuate hi asoi sel fo thina COVID-19 kaite en kolna tan pori khuin le hydrochloroquine te po a fak bok ma seng heng dam do hi si kaite en kolna tan aman tlak lo ti soi alo ni to thung Bolsonaro hian ama thlop tu kalkhom te hena COVID-19 vaccine la to tan face mask man angai to lo thu puangin vaccine la to in midang akai chon theina chan tur om lowati heti la hian vaccine la to te po film khu taka march wa chun zom je turin public health official te chuan an ngen thung ani President Bolsonaro le afapa congressman Eduardo le infrastructure minister Tarcisio Gomez te chuan rally a hian face mask le social distancing an zom lo wagin an ram poisa riais zanga somnga pani point pasari pakhat theu choi tir an ni Russia khopui Moscow mayor Sergei Sobyanin chuan inrin ni kalta khan Moscow a tharup chnuwa sikai tamber chum a thlen chho le wangin na thokal lai te ti topin essential service ti lo zong te mani na tom turin a cha tunka chunga coronavirus a trai dar zel chuan din mun thalo taka min din tir dona che chuak theilo kanita ani hidar zel tur chu chat tu le mi pui nun na chan himnan jun ni som panga tanga som poka chung chu na thoka chua lo kar non working week ka puan ani ti in Sobyanin chuan khopuya thikai thar sangruk zasari pakhat anom nuwa apuang ani he tu pik khian Maktadoi som pahni omna Russia khopui na thokte essential worker tiam lo zong huamang non essential worker ta chu mani ina tanga thok pura phut tan ni lowa ma se thlatin hlo an la chun zom thei don thung ani mayor hian food court le infiona mun te kha tura anti lain restaurant bar le club ta chu zanda som pa ta tanga jingda rukin ka chung khatir ani thungang ati inrini kha December sangni somnuwa sikai mu chua tamber thumania hemini hian Russia rampuma sikai thar singkha sangthum zanga son anom belin mi zathum somkwa pakwa in an thi puyani Sri Lanka atang khan Russia hian lockdown khaltak an kalpui ngala ma se tharei lo te nuwa thunei tu te chuan khuak kherna hi thladul chawin an ram economy ven himnan le vaccine tamjok chian chua tuma mala kan thanjok wang ani thuan soi Russia an rama vaccine pali Sputnik 5 dose khatlak chi Sputnik Light Avivac Corona le Covivac te an siam chuak towa ramdang zong aya ma in vaccine an sem chuak ma nikum December atagin tual chunga vaccine sem chuana an kalpui tran to ani ma se vaccine ladu en register ero an tamlo hle thunga mi pui ngai dan la katagin aza ve don chun vaccine la kan tumlo thun soi Russia mi pui makladuai som pariat za a som pani 12% chun vaccine dose khatna hi an la to ani football manga infiamna World Cup football ti lowa khovel nga event Euro football chu sipui leng waya khelme kania inrini zan Euro
2020 Denmark le Finland in khel khovelin a thlir thup lai in thil maka thleng Denmark thiampui pa le an in ngana Christian Eriksen chu atlan lai atlua heart attack anei ni in alang mangang takin a thianten an boy som hala makti in fan san hoi haya medical team an tlan lu ngala Danish midfielder hi anun chan him ngei tumin theito pan chua Finland player te point shil hai takin an hmayan hupa soitur an vai Denmark player ten kutin sui chungin an chian pa an boy som lai chu nupui mu lo turin an lia a then an chapa a then an tong try mual sira Eriksen anupui mipui ma in Poland du lo ve tak zakzum ve tak Sabrina Vis po ain sum zo lowa Denmark captain Simon Kjær le Kasper Schmeichel ten an kwa amit tui dan rual ani lo Eriksen an nor chuka player ten an zuya European football a thunei tu sang ber UEFA in Denmark le Finland in khel chu ti top lai lo kani thu an puang zui heti chung hian fans ten stadium chu san lam an ngai tu theilowa in khel chun zom le chun zo lo lamin rilru alwa lo Eriksen that lo thu an ngai tu ber ani UEFA in Eriksen chu damdoina hroi ani thu le adin mun a that thu an puang zuya Danish FA lamin an player chu a har thu le atong pei thu an soi zuya rilru tot aji om tran an hu rei vak lowa UEFA chuan in khel chun zom ani tur thu an puang zuya first half a minute li an khel zo tak lo chu khel chun zom ani anga minute nga an chol nuwa second half an khel ang ti ani in khel an tana tanga dar kan ni le minute nga aliam nuwa team pani player 10 khel mual an luta atira tanga rin om taka lo ngak tu fans chen kut beng le zana lan tinan ding chungin player te an lo lo Eriksen luk ma a in khel tunun tu Denmark kan ya Denmark an chakangem ti ai chuan en ti ka nge goal an khongang ti chu zona ani jok player langsar ber Finland goalkeeper Lukas Hradecki ani hial Bayer Leverkusen player keeper hian Jonas Win a shot chu thatakin adanga Tottenham Hotspur midfielder Pierre-Emile Højbjerg a ball tau alo dan te po world class ruanga da lo chi ani lo second half ai ro in khel thon thu adang lam Denmark player 10 Eriksen a thato ti sema se an thil mu le torkan an rilru angong lo thailo a ma a anin khel anga khel an harsat minute somnga pakwana I Finland in goal an khunga Joel Pojan Palo chuan major tournament a awai khatnan Finland tan goal ma hruai khung Bundesliga Club Union Berlin striker hian Eriksen azana lan tinan a goal khung alom du lo Denmark keeper Schmeichel tan Pojan Palo ball tawlu hi dan theini ma se holam takena chuwa Leicester City keeper hian in khela 100% rilru a pe thei ri lo ni in alang minute somsari palina team thajok Denmark in sipur su narem chang an neya Polos Arazuri chuan Usev Paulsen ati thlu wangi penalty choi mache Hobbakan chejetin penalty peta Hradecki tan dan harsa ni lo Denmark in hun top don thlengin goal an khung lowa rin lo jok Finland in hena an changta ani mache Denmark tana poimo ber chu point thum mu ani to lowa Eriksen adam that chu an tan chuan hena ani to jok ani Eriksen atluk hnu loka kumsang ni som pania Bolton Wanderers tana a khel laia lo tluto Fabrice Muamba chuan lalpa khongai takin ti in Twitter lama jiaka aton ang tong ve Eriksen chu dam chuak ngei turin adu ani Mar sang ni som pania Tottenham Hotspur nen FA Cup quarter final an khel tuma tlu Muamba hi atluk hnuwa wanei thlak takin a har chuang le ma se in khel ero phal sakani to lo Muamba chuan kalo thei ngil to ria rangka du lo kha aron chok tho thar leya eng ang thil nge thleng zel don semi alowa lat takatanga ka thil ton to lo en kha seom takani ati in khel a chol san huwa journalism le coaching lama in mangjui Muamba chuan ena seoma medical staff te kha fak an pu a khel pui te khan an ti du dik tak an ti bok ti na soi Denmark le Finland in khel lai ni ko Hrelovin Eriksen atlua
khovelin hlau thawng takin an thlir mahse chu chiana phena chuan hring nun ti mawi tu pho chhuain a awma soilo atana ui awm tak ani election tluk ruala a khelpui funds medical team le match official thlenga an chet dan chu khovelin a fak ron ani kha thil thleng rap thlak tak a thlen lai khan ani anni ho kher kha election a kiang om ni lo che thon thu adang lam mai thei ani mahse an om miawa hring nun hi a mawi kan ti thar le ta ani hi thaw in atanga ball don tuma tlan phei election a tlua Tottenham Hotspur midfielder hlui bola tlan phei ma sa chu Denmark captain Simon Kjær ani hruai tu thain ati tur ang zong ati ngal vek AC Milan center back Kjær hian khelmuala tureng a thian pa a har theinan a thian pa oma nama aleya se palonan a taksa a siam rem sak bok hei mai ani lo election anu pui chu smile nen an hniama an ti tur dik tak an ti ani Denmark mai ne lo Finland player ten medical team lam te chu man mo turin an kotin an huya an ti thei ang thau chu ti tumin thei top an chuat lang ti chiang takin alang khelmual chunga election en kol ani lain Denmark player ten an thian pa hi an din huala har san atoka tal boila hi khelmuala fans mi sing khat sanga jani chuang pung khom le television lama lo thlir tu maktaruai telin an hmulo nan an hliatlat an thok tha tak zet ani October ni somni pasari sang ni sompari khan Leicester City nei tupa vichai chu helicopter che suwala thia heti laya a mun thleng ma sapol chu Kasper Schmeichel ani apa Peter Schmeichel chu midang tangpui du na ri rupu ati ani wangin ka chuanga mahse helicopter al lua lampana atlana wang ero chuan kalom lo ani tin a lo soito midangin har sana an to laya om mai thiam lo Kasper hi election boy som ani lai poin a om mai lo Kjær kiang a dingin election anu pui a hnema the time chief football writer Henry Winter chuan Danish player te kha khelo ani satia lo thian tha ani Kjær le Kasper te khan election an chanpuina mamo lai takin an ti tu dik tak an ti ani ati election an buaina ato ruala langsar tak chu medical team khan ya khatiang tak khan cherang lo se chuan election kha an chan man kher lo mai the ni Denmark team Dr. Martin Bosen chuan election a bul ka thlen khan a tho chu loma amar phu polom ma se thok le khata a top tu ta CRP kan pezui medical team le staff dang zong khan rang takin minon puya Christian kha kan chan thel pha ani damdo in kan hroi ma khan atong pe to ati FA expert cardiology consensus panel chairman sport cardiologist professor Sanjay Sharma chuan medical team rang taka an chet na khan Christian anunna achanani ati bok faktel lo thailo chu in khelen tu fans te khani Finland fans ten an kingpui player ni ma se Christian tia Danish midfielder dam thale nam o an chwa Denmark fans ten Eriksen tia awin an chon thung boina thlen thei dang thil an boi puilo an du ber chu Eriksen a har chule ani Eriksen zon chu ani in puan mangin an zam ya he puan hi Finland flag ania in khelen tu fans ten Eriksen zam hian ani nan an pe ani Eriksen atluk ruala poimo ber pakhat chu match official ten ya Denmark le Finland in khelen kol tu English referee Anthony Tayloran chi ai mi alawa ruang mana kalpui dan ka fakla kani Manchester ko chuak referee hian Eriksen atlu a mu rualin in khela ti tom hala medical team te chu khelmual chunga rang takalu turina kowa khelmual ponlama player te a hroi chuak bok Eriksen an har satna ato nuwa Denmark player chu du thlan tur pe kan nia an du chuan in khel chun zom an thlang theya atuk tlaya an khel chun zom thei bok Eriksen adin mun azia om to ti an hrian nuwa Danish player ten in khel chun zom an thlanga ma se khelmual a ngai an o to lo ti lang zuya an hne tura ngai jok Finland laka 1-0 in an tlom zui ta ani Denmark head coach Kasper Hjulmand chuan ka player te khan zanina an mu thei don chuang lo ti ani ria mu lo chunga tu ka in khel tura chuai chuan in khel zo ngal mai kha an tan ol sam zo kani zan harasa takania kan nuna poimo ber chu kan chung te le thian tha te ne na
in kung kaina thatak nei hi ani ti chu zanina kan hrilhriat tharin kanom le ta ani tina soi julman chuan soi zomin ril ru to tak chungin kan in khela player te tan chuan a har sa to ani nena chan ngei kan tuma khatiang ril ru hrom tak pu chunga khel mual an lun ngam kha ka player te ka chuang tak zet ani na dik taka chuan ka player then khat khan in khel zui turin tha nei to lo an thin lung ang hi nga an tan har sa to ka player te khan in khel du lo ta poni se ka them ho lowang ati Denmark box chuan therapy session thlengin kan nei anga min pui tur anomang ati in elna chun zoom zel turin a player te chuan ankle an mang mo thu a soi Belgium in 3-0 in Russia an nia goal ni kung tu Romelu Lukaku chuan TV camera ma Christ ka mangai che ti in goal a khung a thian pa tan a hlan Inter Milan tana a khelpui a player hi a thei hil lo Eriksonian January sang ni som ni khan Inter hi Spurs atangin paun makta doi som paruk point pakoina soma kum som pakhan nuwa voi khanan Italian club Serie A no moi choi pui Lukaku chuan Russia nena kadin khel kha anuam ka tia ma se ka tan chuan khel a harasa tak zet karil ru khan Chris kha a reng tlatani ka hlau thot ema wangin ka tapa hun tam tak ka man pui ani miaw wangin a harasa ni ani na taka chuan ka chung te ai puin Chris lian hian khun kan mang tam zo ka ama mai ni lo a ko pui a fa te pani le a chung te ka reng ani ati ole kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe ti kha metin min lo subscribe sak ve ngei turin kan ngen chuwa chumi nuwa notification bell ka men le in ola in da don ya